Danes sem izjemno vesel, da smo imeli čast sprejeti tukaj v občinskih prostorih gospoda Tonija Wolfa in gospo soprogo. In v teh prvih uvodnih besedah, ki smo jih imeli malo predtem v moji pisarni, smo pravzaprav spoznali, da Slovenija, čeprav majhna, da pa je vseeno pomemben igralec, če lahko temu tako rečem, na svetovni polobli. And the first contact that we made earlier in my office, we kind of find out that even Slovenia is small, but it is a very important player on the world, in the entire world. Glavni razlog, da je gospod Toni Wolf prišel v Slovenijo, je začetek sodelovanja z podjetjem SGA Automotive in zato tudi tukaj izrekam dobrodošlico in vso zahvalo gospodu Robertu Grahu. The main purpose of your visit here is your cooperation with Grah Automotive, and on this place Mr. Mayor also expressed a welcome to Mr. Robert Grah. Izjemno sem vesel, da so slovenske konice prepoznavne, včasih tudi po pozitivnih primerih, se pravi po primerih dobre prakse, in tukaj smo resnično lahko veseli, da ljudje iz Slovenije, iz Evrope in kot vidimo tudi iz celega sveta prihajajo, da si pogledajo v živo primer dobre prakse pri prenovi, pri posodabljanju javne razsvetljave. It is very nice that sometimes Slovenia is presented as an example of good practice, especially in the projects like this, and that people from other countries, European or from worldwide, come to Slovenia and see how some things are working here. Jaz sem prepričan, da pomeni ta obisk začetek dolgoročnega sodelovanja, ki bo prešel tudi v prijateljske stike in da bo to dolgoročno sodelovanje trajalo zelo dolgo obdobje. I'm convinced that this visit will grow and that it will grow professionally and in friendship relationships in the future, and that it will be a very long-lasting friendship. Pri tem ne mislim samo na poslovne stike, ampak tudi predvsem na izmenjavo izkušenj, tudi na področju delovanja lokalnih skupnosti, občin, kajti malo pred tem sva se že pogovarjala tudi o sodelovanju z našo skupnostjo občin Slovenije, v kateri pa je občina Slovenske Konjice aktiven član. I'm not speaking only about professional connections or business connections, but also connections between the municipalities, the local governments, local associations, because before we were already speaking about the association of Slovenian communities, and there might be some parallels taken in the future. Verjamem, da sta včerajšnji dan preživela v prijetnem vzdušju in upam, da bomo tudi današnji dan skupaj preživeli kot dobri gostitelji in da se boste radi še kdaj vrnili. I believe that yesterday was already very enjoyable, maybe more educational, but that also today we will be good hosts to you and that you will gladly come back to our town again. Well, thank you everybody for inviting us here today and for the last couple of days and for the next couple of days that we are likely to enjoy here. I must tell you, this is my first time in Europe, let alone Slovenia, and so I feel very privileged to be greeted in such a way in Slovenia, and it is very, very appreciative
of the hospitality we've received so far, and we are likely to in the future. The purpose of our visit here is to look at latest technology in street lighting in particular, and I think you should be proud to know that you are leading the world in this this technology at the moment. We have already visited England, and we are visiting the United States after here, and both of these areas, while they are trying to improve on the current technology they haven't quite taken the steps that Europe is taking, and in particular here in Slovenia. It's been an excellent opportunity to see the latest technology in place, and we hope to be able to influence our government when we go back to accept the proven technology that's on display here. We come from an area in Australia down in the south of the country, and we have an opportunity to influence the 79 municipalities in Victoria, in the state of Australia, and hopefully we can convince them that that what we've seen here in these installations is the next step forward where we should be heading. Just like to once again thank everybody for their hospitality and for the opportunity to come and visit the leading technology in the world in this town and in this country. So thank you very much, and we look forward to hopefully working on that friendship and that relationship and continuing it forward, and we'll recommend other organisations and government people to come to Slovenia to experience the latest technology. So thank you very much. Thank you. Čisto na kratko, v bistvu, zakaj ta obisk iz Avstralije in kaj si od njega mogoče vi v podjetju obetate? Obisk iz Avstralije je, najprej rečemo, kdo je Tony Wolfe. On je svetnik iz oblasti Viktorije v Avstraliji, ki so ga poslali na pot po svetu, da razišče, katera bi bila najbolj primerna razsvetljava za njihovo ekološko osveščeno pokrajino, in on osebno si je prišel to ogledati k nam, zato ker je pač, rečemo, slišal o dobri lampi, o primeru dobre prakse, in zato si je to hotel ogledati in je prišel v Konice, in vem, da smo ga prepričali, ker je totalno impresioniran nad tem, kar je videl, in nad prihranki, ki smo jih dosegli, in tudi nad svetlobo samo in tako naprej. To mogoče bil že pred tem, kje drugje ste se pogovarjali? Ja, on je bil v Londonu, potem je iz Londona prišel za sem, Londonu, Cambridgeu za sem, potem gre naprej v Španijo, iz Španije v Ameriko in potem se vrača domov. Tako da si je praktično vzel in evropsko celino in ameriško celino, kjer si hoče pogledati dejansko primere dobre prakse. Dokdaj traja ta njegova pot, kdaj bo jasno, če ste v bistvu kaj iztržili? Mislim, da kaj smo iztržili, bom rekel, nam je pomembno to, da on že praktično v svojem področju pove, da je le tehnologija tako daleč, da se lahko uporabi za javno razsvetljavo, in da poskuša to spraviti praktično v njihovem pokrajini skozi, ker če bodo spravili v njihovi pokrajini, bodo spravili tudi v celotni Avstraliji, zaradi tega, ker je tudi prisluhnila kompletna država temu, kaj bo on naredil, bo potem tudi odvisno od tega, koliko bo se v prihodnosti investiralo, ker tam je sploh vprašanje, iti sploh v le tehnologijo ali jo total zapret. In on bo zdaj ta, bom rekel, misterij okrog le tehnologije v Avstraliji razbil, in on absolutno je totalni navdušenec nad le tehnologijo, sam po sebi že, ampak zdaj to, kar je pa videl, je pa dobesedno včeraj padel na ta zadnjo.
Ste pa predvsem kritični na te lobije, ne, politične. Niste pričakovali, da se boste toliko s tem srečevali? Ne, tega nismo pričakovali, zaradi tega, ker mi delamo po sistemu ZKP-ja, zdrave kmečke pameti. Če lahko nekaj prihranim, pa to investicijo povrnem v 2 letih ali pa 3 letih, potem je to za mene ekonomski učinek, tisti ta pravi in se lahko iz tega gre. Da se pa tu odzadaj toliko lobira, pa toliko dela, bom rekel, zmede, da se potika, bom rekel, medijem, se niste vi mediji krivi, ampak če vam nekdo reče, to je tek, vi boste to objavili, ker pač nekdo stoji za tem in pluvajo po le-tehnologiji, na drugi strani pa cel svet gre na le-tehnologijo, je to, bom rekel, kar žalostna stvar. Je pa tudi, bom rekel, ta lobby tudi v tujini prisoten, ampak v tujini se je začela obračati zadeva, ker vsi tisti, ki so zdaj služili z elektriko, zdaj začenjajo razmišljati drugače, vas rekli, bož, da smo mi zdaj ta prvi v tej tehnologiji, pa mi občinam, ki so itak vse imajo blagajne prazne, morajo pa zamenjati, bomo mi njim luči zamenjali, pa jim bomo začeli prodajati svetlobo. Toliko luksov, toliko denarja. In bojo skozi to imeli nadomestni vir dohodka, ki ga bo izgubili skozi prodajo elektrike. In se tu zdaj že zelo dobro pogajamo z enim večjim ali pa največjih v Evropi teh posrednikov ali pa ko prodajo električno energijo in ko bo zaključeno, bom tudi povedal. Je pa tudi Avstralija verjetno velik trg, ne? Cel svet je za nas velik trg. Cel svet. Razen Kitajske in Indije, te 2 deželi naših luči ne bojo videle. Oziroma jih že imajo, ker so jih ukradli, ampak... Mar ste bili kritični tudi do višine sredstev, ki jih država preko razpisov nekako namenja? Ja, sicer se ne ve še točno, koliko bo, ampak govori se, da ne bi bilo samo 2 milijona namenjeno tega denarja iz kohezijskih skladov za pomoč občinam, kot subvencije, kot suport za zamenjavo, kar je za Slovenijo absolutno premalo. Mi se moramo zavedati, v Sloveniji računajmo, da je slovenski trg velik, cirka 300 do 400 tisoč svetil javne razsvetljave, katerih je treba polovico zdaj zamenjati. Če je to 200 tisoč luči, je to na hitro preračunano med 60 in 70 milijonov, plus posodobitve inštalacije, plus bom rekel posodobitve elektronskih krmil in tako naprej. To mimogrede projekt, ki je 100 milijonov evrov vreden in pri 100 milijonih evrov, ko bojo občine morale financirati 2 milijona, ni okusno. Hvala vam lepa.